Бүгүннерге тааттылуугар мастардыгытыгар күрәхтәһи болана аста. Ветеринер жоңга онна жакталларга турнир Петр Стрекаловскай үйен ардагы бүлөгөрнанна Ольга Тарабукина кепсир. Сахасырын спордын мастардыгытыгар республика чемпиона. Ветеринерге республикага абсолютный чемпион. Манчары оңюларын үстөгүлләк призера Петр Стрекаловскай быйыл биохан сахан белетир. Бу хатро болактак декабрьга республика кубогы итыллактак оны хүмәддир Аллах итанарабит тренерская лага ханаун урыныры. Ооларга. Хин какке хителерде акпыл кудук республика чемпионнакпын, онна Россия чемпионнакпын. Мастардыгытын курдук ырхан көрүнгө кенеке кемге кераңардар эмие күскө жарыктананаралар. Бүгүнкү көрөктөгө кыргыттар эмие күстерин колоноллор. Кыргыттар ол себак болонаралар. Бу спорт неделяга саңа аттарга холобор биохын 5 килага 19 кыз кыттыбыт. Ол хәлбак болор буллайды. Олата мастарды олус популярный болонарар. Петр Стрекаловскай серге оголору жарыктырга үлелеһе сылжар чугас догора ытык көл олоктоого Наум Малышев бүгүн 2 яһанга ола бетер эдердерге онна агас астактарга теңенен күрәхтәһен 7-15 килага эдердерге кыйлаганан тагыста. Күстәк жарык надо. Постоянно жарыктыны канада сылы сетиге канада ванна. Турорум сылгын. Бу курдук улус үгүс нәһелегеттен барта уон үсү яһанга күрәхтәһәтчиләр элин кәлен төһөстүләр. Ольга Тарабукина, Степан Пасельский, Петр Докторов, Саха телевидениете, Татта.